Ndabahaye mwiriwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 4 ukwezi kwa 11 umwaka w'ibihumbi 2022. Ibintu byadogereye imirwano irimo guca ibintu muri teritwari ya Nyiragongo. Amakuru yihuta cyane arimo kudushikira aravuga ko hari batayo y'abarwanyi kabuhariwe ba M23 bamaze gusatira umujyi wa Goma. Ndasubiramwo, hari batayo y'abarwanyi kabuhariwe ba M23 birimo kuvugwa ko yamaze gusatira umujyi wa Goma. Amakuru arimo gutangwa na service de renseignement za FRDC akavuga ko aba barwanyi bo muri batayo idasanzwe ya M23 bari hagati y'ibirometero 8 n'ibirometero 10 gusa berekeza mu mujyi wa Goma. Ibintu birakomeye cyane rero, abarwanyi ba M23 bari ku muvuduko uhambaye cyane berekeza hafi y'umujyi wa Goma, nyuma yaho abarwanyi ba M23 bakubise igisirikare cya Kongo hariya mu gace ka Kibumba. Kuri uyu munsi habaye imirwano ikomeye cyane hariya muri Kibumba. Abarwanyi ba M23 basubije inyuma abasirikare ba FRDC ndetse M23 ikaba rwose yegukanye intsinzi hambaye ubwo yakubitaga abasirikare ba FRDC n'abamayimayi na FDLR bari bagabye ibitero bikomeye hariya muri Kibumba. Amakuru arimo guturuka ku rubuga rw'imirwano muri teritwari ya Nyiragongo aravuga ko abarwanyi ba M23 bagize batayo kabuhariwe y'abarwanyi b'inzobere kandi bafite ubuhanga buhambaye ngo barimo gusatira umujyi wa Goma. Inzego z'ubutegetsi hariya muri Nyiragongo zirimo ziratabaza igisirikare cya leta ndetse abasirikare ba MONUSCO nabo baryamiye amajanja mu mujyi wa Goma. Baravuga ko muri iri joro hashobora kuba kantu ngo abarwanyi ba M23 bashobora guca muri humye abasirikare ba FRDC maze bakabinjirana mu mujyi wa Goma. Ubu ngubu ubuzima bwahagaze mu mujyi wa Goma, amarondo ni yose, ingabo za MONUSCO ziriko ziracungera umujyi wa Goma zifatanije na FRDC. Mu mujyi wa Goma harimo kugaragara ibifaru bya gisirikare ndetse n'amakamyoneti ariko aracicikana ko amakamyoneti y'igisirikare cya FRDC ariko aracungera umutekano. Hari amakuru avuga ko hari intasi kabuhariwe za M23 zamaze kwinjira muri uyu mujyi wa Goma ndetse ngo bakaba baramaze gutegura urugamba rw'uko bashobora kuzacakira uyu mujyi wa Goma. Service de renseignement za FRDC zimaze iminsi zivuga ko mu gisirikare cya Kongo harimwo abagambanyi ndetse ngo bamwe mu basirikare barongoye urugamba rwa FRDC nabo ngo baba ari abagambanyi. Ibingibi kandi byaraye byemejwe na Perezida Kisekedi ubwo yagezaga ijambo imbere y'abanyagihugu. Yavuze ko hari abagambanyi bari mu gisirikare cya Kongo ndetse anavuga ko mu butegetsi bwiwe harimo abagambanyi barimo gukorana n'umwanzi. Amakuru arimo gutangazwa na service de renseignement za FRDC aravuga ko mu basirikare ba Kongo bari ku rugamba harimo abasirikare barimo gukorana n'inyeshyamba za M23 ndetse ngo hakaba harimo n'abasirikare barimo gutanga amakuru kwa Generali Sultani Makenga. Ibingibi rero ngo bishobora kugorana ndetse bigatuma aba barwanyi ba M23 binjira mu mujyi wa Goma mu buryo buboroheye cyane. Ubwoba ni bwose muri teritwari ya Nyiragongo. Umuyobozi wa teritwari ya Nyiragongo amaze kwandika ubutumwa bumenyesha abasirikare ba FRDC ababwira ko hari abasirikare barimo kugendagenda muri teritwari ya Nyiragongo bigakekwa ko ngo ari abarwanyi ba M23 barimo gusatira umujyi wa Goma. Aya makuru kandi yakomeje kuvugwa kuva mu minsi irenga 10 ishize ubwo umuyobozi wa teritwari ya Nyiragongo yavugaga ko abarwanyi ba
M23 bamaze kuyinjiramo ndetse ko barimo gusatira umujyi wa Goma. Ibintu birakomeye cyane rero, M23 irimo gusatira umujyi wa Goma ndetse amakuru arimo gutangazwa n'abanyagihugu muri teritwari ya Nyiragongo aravuga ko batayo y'abasirikare kabuhariwe bafite ibitwaro biremereye cyane kandi bafite imyimenyerezo ikomeye igeze mu birometero 10 cyangwa se 8 yerekeza mu marembo y'umujyi wa Goma. Kuri uyu munsi kandi ndagira ngo mbibutse ko abarwanyi ba M23 bahondaguye cyane abasirikare ba FARDC mu gace ka Mabenga. Hariya muri Mabenga abasirikare 26 ba FARDC baguye mu gitero cyari cyagabwe n'aba basirikare ba FARDC nyine, ariko M23 yabateze ambushi maze imiduga 3 yari itwaye abasirikare ba FARDC iterwaho ibibombe. Bose bahiye barakongoka, abandi barakomereka ku buryo bukomeye cyane. Abarwanyi ba M23 rero bakaba begukanye intsinzi ihambaye muri kariya gace ka Mabenga gaherereye mu birometero bike cyane mu majyaruguru y'umujyi wa Kiwanja. Abarwanyi ba M23 kandi kuri uyu munsi w'igenekerezo rya 4 begukanye intsinzi ihambaye cyane hariya muri lokalite ya Ishasha, no kuvuga muri grupoma ya Binza, aho bakubise abasirikare ba FDLR n'abamayimayi bagahunga. Amakuru aravuga ko ruriya rubibe ruherereye muri grupoma ya Binza narwo rwaguye mu minwe y'abarwanyi ba M23, rukaba rwaje rwiyongera ku mupaka wa Kitagoma ndetse na Bunagana, naho hakaba haraguye mu minwe ya M23. Ubu rero imipaka yose iri ku rubibe rwa Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ibintu bikomeje gutera ubwoba igisirikare cya FARDC kandi iravuga ko yakubiswe n'abakomando kabuhariwe, ikaba yongeye kuvuga ko abasirikare ba Uganda baba bongeye gufasha M23. Ntabwo ari ubwa mbere FARDC ikubitwa ku rubibe rwa Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, maze abasirikare ba Kongo bakavuga ko ngo abakomando kabuhariwe b'igihugu cya Uganda baba bafashije abarwanyi ba M23. FARDC yarabivuze ubwo yatakazaga umupaka wa Kitagoma, ndetse FARDC yarabivuze ubwo yatakazaga Bunagana. FARDC rero ikunze kuvuga ko ngo hari abakomando kabuhariwe bava mu gihugu cya Uganda bagafasha abarwanyi ba M23 guhondagura FARDC. Muri iri joro rero FARDC ifite ibyago bikomeye cyane. Hari ubwoba ko abarwanyi ba M23 bashobora kuba bamaze gutanguza igitero karundura cyo gucakira umujyi wa Goma. Ubwoba ni bwose, ndetse abasirikare ba MONUSCO bararikanuye, baravuga ko biteguye guhangana n'umwanzi ushobora kwinjira mu marembo y'umujyi wa Goma. Inkuru mbi cyane imaze kugera mu gisirikare cya Kongo. Abasirikare ba Kongo baba 26 bamaze gupfira mu gitero gikomeye cyane bari bagabye mu gace ka Mabenga mu majyaruguru ya Kiwanja. Ndasubiramwo, abasirikare 26 ba FARDC bapfiriye mu gitero gikomeye cyane bari bagabye ku barwanyi ba M23 mu gace ka Mabenga mu majyaruguru ya Kiwanja mu mirwano yari ikomeye cyane, aho M23 yabakubise ikabirukankana, ndetse abasirikare benshi ba FARDC bakaba baguye ku rugamba. Amakuru arimo gutangazwa n'abamenyesha amakuru bari ku mirongo y'urugamba baravuga ko M23 yakoreye ibintu by'ibishitani cyane FARDC. Abasirikare ba FARDC bari bizeye ko bari buze gusubirana agace ka Mabenga, ariko abarwanyi ba General Sultan Makenga ngo babatunguye cyane. Mu mayera hambaye cyane ya gisirikare ndetse n'imirwanire igezweho yatunguranye cyane, ndetse ikaba yatunguye abasirikare ba FARDC, abarwanyi ba M23 bateze ambushi abasirikare ba FARDC. Amakuru akavuga ko amakamyoneti ashika kuri 3 yararimwo abasirikare ba FARDC yateweho ibibombe n'abarwanyi ba M23, maze
ndetse abasirikare bose bari bari muri aya makamyoneti bagahita bapfa, abandi bagakomereka cyane. Amakuru arimo kuva ku mirongo y'urugamba aravuga ko abasirikare ba FARDC barenga 26 bahise bapfira ku mirongo y'urugamba, abandi benshi bagakomereka nk'uko abamenyesha amakuru barimo kubitangaza, ndetse ababyiboneye bo mu basirikare ba FARDC bakavuga ko ibyababayeho ari ishyano rikomeye cyane. Amakuru rero aravuga ko muri aya masaha y'ijoro abarwanyi ba M23 bamaze kwegukana intsinzi ihambaye cyane imbere y'abasirikare ba FARDC. Abarwanyi ba M23 kandi bakubise abasirikare ba FARDC barabirukankana mu gitero gikomeye cyane. Aba barwanyi bari bagabye kuri aba barwanyi ba M23 hariya muri lokalite ya Bwisha ho muri grupoma ya Binza. Abasirikare ba FARDC bakomeje kubona yimbwa yaboneye ku mugezi. Ntabwo ari ubwa mbere abasirikare ba FARDC bategwa ambushi na M23, kubera ko mu mirwanire ya M23 birazwi neza ko ikintu cyiza cyane General Makenga azi gukora mu mirwanire yiwe ari ugutegaza ambushi ku rugamba. General Sultani Makenga bivugwa ko abarwanyi biwe ba M23 yabatoje gutega ambushi umwanzi, ndetse FARDC ikaba ikomeje kugenda itakaza imiduga ndetse n'abasirikare benshi mu bitero baba bagabweho za ambushi n'abarwanyi ba M23. Kuri ubu rero ndagira ngo mbamenyeshe ko agace ka Mabenga karimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23 nyuma y'imirwano ikomeye cyane yapfiriyemwo abasirikare barenga 26 ba FARDC. Habaye imirwano ikomeye, habaye ukurasana guhambaye cyane kugeza ubwo M23 yategaga ambushi abasirikare ba FARDC, imiduga 3 igashya igakongoka ndetse n'abasirikare bakitaba Imana. Ibingibi nibyo byatumye FARDC ikuramo akayo karenge irirukanka. Ubungubu muri Mabenga harimo kugenzurwa n'abarwanyi ba General Sultani Makenga. Hariya muri grupoma ya Binza naho harimo kugenzurwa n'abarwanyi ba General Sultani Makenga nk'uko twabibabwiye, ndetse amakuru yizewe aravuga ko urubibe rwa Shasha narwo rwamaze kugwa mu minwe ya M23. Indege ya MONUSCO yari irimo kuzenguruka hejuru ya Parike Nationale ya Virunga imaze guhanuka irakoroka, abanyagihugu bakaba bayibonye ubwo yagwaga. Iyi ndege rero ngo ikaba yari imaze umwanya irimo kuzenguruka hejuru y'ibirunga. Amakuru akavuga ko ari indege yari iri mu butasi bwa MONUSCO ndetse na FARDC. Amakuru arimo kuva aho ibi byabereye aravuga ko iyi ndege ya MONUSCO yaguye, abanyagihugu bagahita bahagera, ndetse hagaragaye na bamwe mu basirikare ba FARDC ubwo iyi ndege ya MONUSCO yari imaze guhanuka. Ikaba rero yahanutse hafi y'ikiyaga cya Edouard nk'uko abanyagihugu barimo kubitangaza. Iyi ndege ya MONUSCO rero ngo yari imaze amasaha menshi irimo kuzenguruka Parike Nationale ya Virunga. Amakuru akavuga ko hari n'izindi ndege nyinshi za MONUSCO zikomeje gukora ubutasi hariya muri Congo. Amakuru akavuga ko ngo barimo kureba neza ko nta nyeshyamba za M23 zirimo kuzenguruka muri kariya gace. Iri ni isanya rero ryongeye kuba ku ngabo za MONUSCO zijejwe kugarukana amahoro mu burasirazuba bwa Congo, nyuma yaho mu mezi ashize indege ya MONUSCO yahanuwe n'abarwanyi ba M23 muri teritwari ya Rucuru mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umumenyesha makuru wacu wageze aho ibi byabereye aravuga ko abanyagihugu bari barimo bifotoreza kuri iyi ndege ya MONUSCO yari irimo gukora ubutasi, ndetse hakaba hageze n'abasirikare ba FARDC bakagerageza kubuza abanyagihugu gufata amasanamu ndetse no kuyifotorezaho, ariko byabaye iby'ubusa. Abanyagihugu benshi bahuruye ubwo indege yari imaze guhanuka, dore ko ibingibi byabereye hafi y'ikiyaga cya Edouard. Amakuru aravuga ko
indege nyinshi za MONUSCO zikomeje kuzenguruka ikirere cyo muri teritwari ya Rucuru, ndetse izindi ndege zikaba zirimo kuzenguruka parike nationale ya Virunga. Amakuru akavuga ko FARDC irimo gukorana na MONUSCO kugira ngo bakore ubutasi bukomeye cyane, babe bareba ko nta barwanyi ba M23 bari muri iriya parike ya Virunga. Ndetse ni nyuma yaho amakuru amenyekanye ko hari abarwanyi barimo kuva muri parike ya Virunga bakinjira muri Nyiragongo. Ibingibi rero ngo birimo gutuma abarwanyi ba M23 basatira cyane umujyi wa Goma. Ubwoba ni bwose rero ku gisirikare cya FARDC kirimo guhangana n'inyeshyamba za M23, ndetse M23 yo iravuga ko itazahagarika imirwano mu gihe cyose ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo butaba bwemeye ibiganiro n'izi nyeshyamba za Generali Sultani Makenga. Gushika ubu turiko turavugana rero ni ibyago ndetse n'amarira akomeye cyane mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na MONUSCO, nk'uko mubireba kuri aya masanamu yafashwe n'abanyagihugu. Iyi ngiyi ni drone ya MONUSCO yaguye hafi y'ikiyaga cya Edouard, ndetse amakuru akavuga ko iyi drone ya MONUSCO yari iri mu bikorwa bikomeye cyane by'ubutasi hariya hejuru ya pariki ya Virunga. Hari amakuru kandi avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gukoresha izi drone, ndetse ngo ikaba yaremeranije na MONUSCO ko MONUSCO izajya ikoresha izi drone zayo, maze amakuru y'ubutasi MONUSCO imaze kubona ikayashyikiriza FARDC. Ibi rero nibyo bikomeje gukorwa, ariko nanone abarwanyi ba M23 baravuga ko batazazuyaza mu guhanura izi ndege za MONUSCO, ndetse izi drone ngo nubwo bigoye cyane kuzibona, abarwanyi ba M23 baravuga ko nta kabuza nibazibona bazazitera ibibombe bakazihanura. Mu gihe indege ya MONUSCO imaze guhanuka, ndetse amakuru akavuga ko ari ibyago bikomeye cyane kubera ko amakuru FARDC yashakaga itakibashije kuyabona neza. Hari amakuru avuga ko hari utundi tudrone twinshi turimo kuzenguruka uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse ngo izi drone za MONUSCO zikaba zirimo kwiyongera ku bwinshi hejuru ya pariki ya Virunga. Amakuru rero aravuga ko aba barwanyi ba M23 bakomeje guhangayikisha ubutegetsi bwa Kinshasa. Uyu munsi abarwanyi ba M23 bahanganye bikomeye n'igisirikare cya leta hariya mu gace ka Mabenga. Imirwano yari irimo guca ibintu hariya muri Kibumba, humvikanye urusaku rw'ibibombe, ndetse amakuru akavuga ko abarwanyi ba M23 bagerageje gusubiza inyuma igisirikare cya leta.